Ese wari uzi ko wakwiga idini ya Islam uri iwawe mu rugo wigishwa n'abashekha b'inzobere? Yes Islam Rwanda, uburyo bushya twakuzaniye bwo kwiga gusoma Quran, gusobanukirwa Quran, Sunna, hadithi n'izindi nyigisho zagufasha kumenya indangagaciro y'Ubusilamu. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Muri kumwe na Sheikh Al-Hafidh Nahayo Ramadan Abu Mahaisin. Ni ad-darsu al-rabi' isomo rya kane. Muziko twagiye tuva ku isomo rya mbere, rya kabiri, rya gatatu, irya kane. Uno munsi turabira hamwe isomo rya kane, ariyo ryitwa al-hurufu al-mutaharrika. Iyo bakuvuga ngo al-hurufu al-mutaharrika ni za nyuguti twarebye guhera ku isomo rya mbere zitari zifite fatha, kasra, dhamma. Nuvuga ngo noneho dutangiye kwinjiraho, noneho uzajya ushyira inyuguti ya yari yose guhera kuri alif kugeza kuri ya, aho ubonye hari akarongo kari hejuru ka fatha ukamenya ko igomba, nk'urugero kuri harfu jim, iyo ushyizeho fatha ugusoma jim fatha ja itiba ja. Nivuga ngo nimba ari kasra ushobora gusoma ngo jim kasra ji itiba ji. Nimba ari dhamma iri hejuru y'inyuguti iyo ariyo yose, ahubwo twafashe urugero kuri jim, jim dhamma ju iba ju. Noneho iyo uzifatanyije iba ja ji ju. Nuvuga ngo iyi harfu ya izi harakati, al-harakati nuvuga ngo ni fatha, kasra, dhamma, nizo harakati. Nuvuga ngo izi nyuguti zose kuva kuri alif kugera kuri ya zigomba kuba, igihe uzasanga hariho fatha, kasra, dhamma, uzamenya uburyo uzajya uyisoma. Urugero rundi kuri dal, dal iyo ukizeho fatha isoma dal fatha ikaba da, yaba ari kasra ikaba dal kasra di iba di. Nimba ari dhamma iri hejuru ya dal, dal dhamma du. Nuvuga ngo fondation twavuze yuko ari ya darsa ya mbere, n'ahandi handi bizagenda bimera gutyo. Urugero kuri sad, sad fatha sa, sad kasra si, sad dhamma su iba sa swi su. Nagari sa swi su bya kere twajyaga tujya kwiga, iyo isoma sa swi su kuko uba wasomye sad fatha sa ubika sa. Iya kabiri sad kasra swi ukabika swi, sad dhamma su ukabika su. Niyo mpamvu usoma sa swi su.